Assalamualaikum dostlar, hazır Japonya mamlaketinin Nara şarındayız. Bu şarın özgöçülüğü, bu yerdeki buğular hiç qanday adamlardan korkpay жөнле жүрür bunday qılıç. Ana толтыра жүрөт. Japoniyalықтардың daha bir özgöçülüğü tabiat жаратылыш менен өтө гармонияда экен. Экологияны сакташ, жаныбарларга жакшы мамиле кылыш бир гана сөзүндө эмес, жашоосуна да амал катары киргизиптир. Көрөсүздөр. Элдердин жаратылыш менен шунчалык чоо гармонияда болуш. Булар мусулман эмес экен го, бирок мусулмандын бардык белгилери бар экен.